Kajingcha ka Kmie, Haba klik up pang ila ka Khun. Kapenlong ya ka Khun badang arsnam kerta badang tiak pang Nazareth Hospital Shillong. Bahkan war ila ka Kmie bor singi hadin baka Kmie kerja Nazareth Hospital. Hak bor mestiap ka baki bayi ng sementa bor singi kidang war ka. Patkum kejing itu ubak pulan supho ubak dek bayi yang berkini kelong Kmie ulai tu bakini kelong Kmie. Patip kerteng kum karan cita lingkoi nasionong Sakwang. Kebadan sapasnam kerta bersamut ki Khun. Ulai tu bak lawan yang lampak sumar ya ka Khun Nazareth Hospital nadu sengi umlai mentak tayew. Bad imat kelapar kat haba ka Khun ka shitom kishit kabala yai mentak shitayew. Bekene ka breu kalami na hospital banyak lamir Shillong. Kumta ulah kerpat ikpa jebal ada QE kene kalong Kmie bakin pun ha numbar kendai sa ulai riulai kendai ar.